امروز از تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان 27 سال پر شد. در دایره چهاربینی‌ها بخشیده به روز تأسیسیابی این تشکیلات با نفوذ سیاسی با اشتراک دایره وسیع خادمان حزب دولتی، عالمان و فعالان حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه واسع همایش جمهوری دایر گردید. چهاربینی ایدانه از قصر شاهانی هولبوک آغاز گردید. جزئیات در تهیه خواجه نظریف. بخشیده به روز تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان با تشبث کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان همایش جمهوری برگزار گردید. نخست اشتراکچیان همایش به ناحیه واسع و ممنونگاه تاریخی هولبوک تشریف آوردند. در همایش ایدانه دایره وسیع از جمله اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان، کارمندان ساختارهای حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، سوخت، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه، اعضای فعال حزب، عالمان شاعران اشتراک نموده آنها را ساکنان ناحیه واسع با مهمان نوازی تاجیکانه گرم و صمیمی استقبال گرفتند. اینک تمام مردم تاجیکستان 27مین سالگردی تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، حزبی که مسئولیت عالی وطنسازی و تامین امنیت و آسایشتگی کشور را افتخارانه به دوش دارد تجلیل می‌نمایند. با افتخار این عید سعید تمام حزبیان و جانبداران بیشمار حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان آمادگی تجلیل این عید را دارند و آمادگی با برگزاری همایش جمهوری که از جانب کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تشکیل یافته است می باشند و ما باوری داریم که در ولایت ختلان این همایش بزرگ حزبی دلیل پرقوت بودن این حزب، دلیل اعتمادناکی این حزب در میان مردم تاجیکستان می‌گردد. در دایره این سفر در ناحیه واسع هیئت مهمانان از قلعه تاریخی قصر شاهانی هولبوک دیدن نموده با تاریخ آن و یادگاری‌های باقی مانده این شهر عصری میانگی تاجیکان از نزدیک آشنایی پیدا نمودند. یادآور باید گردید که این یادگاری تاریخی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان از نو تجدید و احیا کرده شد. بعد سیر قصر شاهانی هولبوک مهمانان به آثارخانه تاریخی هولبوک تشریف آوردند. در صحن حوله آثارخانه در نمایش هنرهای دستی ملی با نمونه‌های کارهای هنرمندان محلی آشنایی پیدا کردند. در آثارخانه تاریخی هولبوک آثار باقی مانده قصر شاهانی هولبوک باستانشناسان از آنجا این نگاره‌ها را جمع آوردند منظور مهمانان گردانیده شدند. همینطور همایش جمهوری در منطقه کلاب 2 روز ادامه می‌یابد. مهمانان از موضع‌های تاریخی این منطقه دیدن می‌نمایند. گزارش خواجه نظریف، خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. بخشیده به روز بین المللی حقوق انسان که همه ساله سنه 10 دکبر تجلیل کرده می شود، امروز در شهر دوشنبه با ابتکار مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان تحت عنوان دولت کفیل حقوق و آزادی های انسان و شهروند همایش علمی عمومی برگزار گردید. در کار آن نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت‌های عدلیه، کارهای داخلی، معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کاتبان کمیسی‌های محلی حقوق کودک، نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ساختارهای جامعه شهروندی شرکت نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. همساله در جهان سنه 10 دکبر از روز قبول اعلامیه عمومی حقوق بشر جشن گرفته می شود، زیرا این حجت مهم بین المللی با گذشت 73 سال در حفظ حقوق هر یک ساکن سیاره نقش ارزنده دارد. گفته شد در همایشی که با ابتکار مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان برگزار گردید. کارشناسان و متخصصان ساحه در باب مهمیت این سند بین المللی تذکر دادند که جمهوری تاجیکستان همچون جزء جداناپذیر جامعه بشری حفظ حقوق و آزادی‌های انسان را توسط کنستیتوسیون کفالت می‌دهد، حفظ و تأمین می‌نماید. یکی از قدم‌های استوار جمهوری در این سمت تأسیس دادن مقامات وکالتدار عاید به حقوق انسان میباشد که در فعالیت خود بهر رشد حقوق انسان چاره‌های دخلدار را اندیشیده ایستاده است. آن دستاوردهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان هستند وابسته به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند
шаванд. албатта пеш аз ҳама ин хизмати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон мебошад ки бевосита ҳамин таъсис додани худи ниҳоди ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва баъдан ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон албатта яке аз дастовардҳои бениҳоят бузурге аст ки тибқи санадҳои байналмилалӣ албатта дар ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуданд ва онҳо бевосита ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона карда шуданд. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки дар давоми беш аз ним аср эъломияи умумии ҳуқуқи инсон дар саросари ҷаҳон ба ҳаёти миллионҳо нафар тағйироти куллӣ ба вуҷуд овардааст. зеро маҳз дар заминаи ҳамин санади байналмилалӣ 90 давлати дунё конститутсияи худро таҳия ва қабул кардаанд. гуфта шуд ки шуруъ аз соли 1948 бандҳои алоҳидаи эъломияи умумии ҳуқуқи башар дар сатҳҳои миллӣ ва байналмилалӣ ба хотири ҳифзи ҳуқуқи инсон татбиқ карда мешаванд. ба андешаи иштирокчиён мақсад аз қабули чунин як эъломияи сатҳи ҷаҳонӣ ин буд ки дар ҳама гуна маврид ҳуқуқҳои башарият риоя карда шавад. ҳамчунин зимни тадбири мазкур паҳлӯҳои мухталифи ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд баррасӣ карда шуданд. дар 30 соли даврони соҳибистиқлолӣ дар мамлакат низоми ягонаи энергетикии кишвар бунёд гардида ҳазорко мегаватт иқдорҳои нав ба кор андохта шуданд ки ин пешравиҳо дар самти ба даст овардани яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон истиқлолияти энергетикӣ мусоидати фаъол дорад. дар ин раванд кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи шаҳри нав низ кӯшиш мекунанд ки аҳолии минтақа ва корхонаву ташкилотро бо нерӯи барқи хушсифат таъмин намоянд. дар ин хусус ҳамкоронамон соҳибнур абдурасулов ва хуршед ҳалимов гузориш медиҳанд. фаъолияти мунтазам ва таъмини бемайлони минтақа бо қувваи барқ аз самири саривақтӣ трансформаторҳои фарсудашуда ва иваз намудани симчӯбҳои дар ҳолати садамавӣ қарор дошта ба стунпояҳои оҳаниву бетонӣ вобастагӣ дорад. соли ҷорӣ аз тарафи кормандони шабакаи барқи ноҳияи шаҳри нав дар ин самт корҳои муайян ба анҷом расонида шудааст. ҳамчунин ҷамъоварии саривақтии маблағ аз ҳисоби истифодаи қувваи барқ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳо мебошад. дар ин самт кормандони соҳаи фурӯши шабакаҳои барқи ноҳия корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ пурзур намуда ба натиҷаҳои мусбӣ ноил гардиданд. тибқи нақшачорабинии шабакаҳои барқи ноҳияи шаҳрнав симчӯбҳои фарсудашуда ба миқдори 215 адад иваз карда шуд. ивази ноқилҳои фарсудашуда ба миқдори 7 километр иваз карда шуд. илова намудани равған дар трансформаторҳои 1004 киловолт ба миқдори 1500 литр илова карда шуд. аз таъмири асосӣ баровардани дастгоҳи трансформаторӣ 1004 ба миқдори 11 адад. тибқи нақшачорабиниҳое ки иҷро кардем бо боварӣ гуфта метавонем ки мардумро бо қувваи барқ таъмин мекунем. ҳамзамон аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи шаҳри нав дар деҳаҳои навбунёди ҷамоату деҳоти ноҳияи шаҳри нав симҳои қувватнокияшон баланд ва симчӯбҳои оҳаниву бетонӣ насб карда мешавад. баҳри сарфакоронаи истифодаи қувваи барқ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шабака байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. тибқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ дар шабакаи барқи ноҳияи шаҳри нав дар ҷамоату деҳаҳо гурӯҳи махсуси корӣ ташкил карда шуд. усули хона ба хонаро ба роҳ монда истодааст. мо кормандони шабакаи барқ аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки қувваи барқро сарфакорона ва мақсаднок истифода баранд. ба хотири аз байн бурдани сарборӣ ва баланд бардоштани сифати таъминот бо қувваи барқ дар давраи тирамоҳу зимистони оянда масъулини шабакаҳои барқи шаҳри нав ният доранд таҷҳизоти нав ворид намуда ҳамзамон зиёда аз 20 адад трансформаторҳои деҳотро аз таъмир бароранд. гузориши соҳибнур абдурасулов, хуршед алимов аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилооти навид. картошкапарварӣ яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзии мамлакат буда ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолии деҳот нақши муҳим дорад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат оид ба зиёд намудани майдонҳои кишти картошка дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи кушониён, мавсими кишти ин нави зироат бо суръат идома дорад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия гардидааст.
деҳқонони ноҳияи кушониён дар баробари кишти дигар зироатҳои кишоварзӣ ҳамасола барои парвариш ва истеҳсоли картошкаи хушсифат заҳмат кашида бозорҳои истеъмолиро бо ин навъи маҳсулот таъмин менамоянд. имрӯзҳо дар қатори дигар хоҷагидорон аҳли заҳмати хоҷагии тухмипарварии маданияти ҷамоати деҳоти сарвати истиқлоли ноҳия аз боду ҳавои мусоид истифода бурда тухмиҳои серҳосили картошкаро ки ба шароиту иқлими минтақа мутобиқ аст кишт намуда истоданд. тибқи дурнамои пешниҳоднамудаи раиси кишоварзӣ дар ҷамоати деҳоти сарвати истиқлол 70 гектар кишти тирамоҳии картошка пешбинӣ карда шудааст. чӣ хеле шумо дида истодед аллакай дар хоҷагии деҳқонии маданият мана кишти картошка рафта истодааст ва ба ғарз аз ин дар дигар хоҷагон низ аллакай кишти картошка оғоз гардидааст ва мо боварӣ дорем ки кишти картошкаро дар асоси нақша ба охир мерасонем. дар замине ки мо ҳозир мо истодагием дар ҳамин ҷо мо порина тухми ами пекас меган кор да будем ки имсол ҳосилнокиш 320 сентнери ҳосил дод. ина имсол ният дорем ки бо ҳамун корро давом дитему бо ҳамин 300-350 сентнери ҳосил рӯёнда бигирем. бояд зикр намуд ки хоҷагии тухмипарварии маданият дорои 65 гектар замини корам буда дар он навъҳои гуногуни зироати кишоварзӣ кишт карда мешавад. хоҷагидорон азм гирифтанд ки имсол дар 3 гектари он кишти картошкаро ба роҳ монанд. ба андешаи амаки ҳабибулло лундаи шинонидаи картошка бояд аз 40 то 60 граммро дар бар гирад ва бо нуриҳои минералию поро шинонида шавад то дар фасли сармо зарар набинад. бояд 12-15 сантиметр байни ҳамдигар боша. чиқари набояд дар қади хатак дар бари хатак бишонем ки барои ки барфу борон ки борид борон гад дар ҳамин хатак бара об ҷорӣ мешава мерава ира мисогем намнокиша меқапа. агар ки мо агар поён бишонем об барфу борон дар ҳамин месад қади ҷӯякда ҳамира пусонданаш мумкин аст. барои ҳосили хуб ба бор овардани растании картошка деҳқонони бо таҷрибаи ин хоҷагӣ пеш аз шинонидан аз роҳу василаҳои манфиатовар кор мегиранд. тарафи комиш бисёра ҳам тарафча мисогем мо мебирем чашмакоша чашмакҳо бисёр бечашмак намешавад чашмакҳои доштагиша баъд дар маҳлули махсус тар мекунем баъди тар кардан мисогем 3 соат бояд мо ира нигоҳ бидорем баъди 3 соат баъд мегирем кишт мекунем барои касалиҳои занбуруғ ҳамё ки ҳашаротҳое ҳаста барои ҳами мо барои безарар гардондан ҳами маҳлулда мо тар мекунем. аз рӯи маълумот имрӯзҳо 80% нақшаи кишти картошка дар хоҷагии тухмипарварии маданият анҷом дода шудааст. кишоварзон мақсад доранд ки нақшаи пешбинигардидаро сари вақт ба охир расонида дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад саҳми арзандаи худро гузоранд. яхобмонӣ аз василаҳои муҳими таъмини намнокӣ дар замин ба ҳисоб рафта давоми солҳои охир ба ин масъала таваҷҷӯҳ беш аз пештара рӯ ба афзоиш дорад. дар баробари намнокӣ ин усул инчунин барои несту нобуд кардани ҳашароти зиёновар муфид буда онро деҳқонони асил таҷриба карданд. бо назардошти камбориши мавсими ҷорӣ дар минтақаи кӯлоби вилояти хатлон тадбирҳои яхобмонӣ ҷонок карда мешаванд. вобаста ба гарму бебориш омадани аввали фасли зимистон кишоварзони минтақаи кӯлоб низ маъракаи яхобмонӣ ба оби захиравиро вусъат бахшида истодаанд. дар ҷамоатҳои деҳоти кӯлоб бо тавсияи мутахассисон ва кормандони раёсати кишоварзӣ дар боғҳо бо истифода аз шароити мавҷуда яхобмонӣ идома дорад. ба гуфти олимон яхобмонӣ ва обмонии заминҳои ғалладонагӣ дар ин рӯзҳо ба манфиати кор буда сабзиши бармаҳалли дарахтонро пешгирӣ менамояд ва намиро дар заминҳо зиёд мекунад. аз тарафи мақомоти иҷрои давлати шаҳри кӯлоб нақшачӯбарӣ таҳия гардида ба ҳамаи ҷамоатҳои деҳот расонида шуд ва ҳамарӯза кори обмонӣ ва яхобмонӣ аз тарафи мутахассисони раёсати кишоварзӣ, идораи беҳдошти замин ва обёрӣ ва мутахассисони ҷамоати деҳот ба роҳ монда шуда назорати доимӣ бурда шуда истааст. дар баробари ин ба деҳқонон аз тарафи мутахассисони болозикр, идораи болозикр тавсия ва маслиҳатҳо оиди ба шаклдарории боғҳо, барқароркунии боғҳо, нарм кардани бехи дарахтҳо ва истифодаи самараноки замини байни қаторҳо бурда истодааст. барои таъмини ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ бо оби полизӣ идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри кӯлоб каналу ҷӯйбор заҳбуру заҳкашҳои байни хоҷагиҳо ва иншооти обтаъминкуниро таъмир
و تازه می نمایند. برای این تکنیک‌های صحابی و همه کارمندان اداره مذکور جلب گردیدند. به خاطر تامینات با آب پالیزی و شاداب گردانیدن زمین‌های کشت سال 1958 در ناحیه مومن‌آباد آبانبار ساخته بودند که همه ساله با استفاده از آن کشاورزان سه ناحیه به پرورش زراعت‌های خواجگی قشلاق مشغولند. آبانبار مومن‌آباد در توازن اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر کلوب می باشد که عین حال ما در اینجا قرار داریم و عین زمان ذخیره آب رفته ایستاده است که ما تا امروز 1.5 میلیون کوب آب جمع آوری کرده ایم و حاضر هم باشد آب در اینجا جمع آوری شده ایستاده است. زیاده از 6000 گکتار زمین از این آبانبار آبیاری کرده می شود که 4400 گکتار زمین های شهر کلوب و 1200 گکتار ناحیه واسه و زمین های مومن‌آباد از این حوض آبیاری کرده می شوند. استفاده آب این آبانبار از نیمه دوم ماه ایون آغاز گردیده تا آخر ماه سپتامبر ادامه می یابد. در این دوره آبی جمع آوری گردیده به خواجگی ها داده می شود و شروع از ماه نوامبر تا ماه اپریل از کانال و چشمه های کوهی آبانبار از سر نو پر کرده می شود. در آبانبار همه سال ما تا قریب 30 میلیون کوب اون جای 30 میلیون کوب می باشد. قریب تا 20-25 میلیون کوب جمع آوری میکنیم برای احتیاجات کشاورزان ناحیه مومن‌آباد، کلوب و واسه. اصلا آب آبانبار مومن‌آباد با واسه نهر قلولو از دریاچه سرخک سرچشمه میگیرد و اینچنین آب‌های چشمه‌های خجوری که دیگر موضوع میشن جمع آوری کرده میشود. البته ما امسال عین حال در نهر قلولو قریب 500 لیتر سکوند آب وارد شده به آبانبار مومن‌آباد. ما البته تا عین حال قریب 1.5 میلیون کوب در آبانبار ذخیره کرده ایم و تا موسم آبرسانی البته ما کوشش می‌کنیم که تا 20-25 میلیون کوب در آبانبار مومن‌آباد جمع آوری نماییم. کشاورزان مقصد دارند که تا آخر ماه دکبر یخابمانی را ادامه دهند و در حالت کمبارش شدن فصل زمستان این معرکه را وسعت بخشند. این شب و روزها برای نهالشینانی مرحله اپتیمالی دانسته شده، خواجگیداران سعی می‌ورزند که این معرکه را تیزانند. کارمندان خواجگی جنگل ولایتی سوخت موسم نهالشینانی را امسال آغاز کرده، در دایره یک برنامه به شینانیدن نهال‌های گوناگون میوه‌دهنده و آرایشی به خاطر برقرارسازی باغات و جنگلزار شروع نمودند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. روز گذشته در دایره لایحه نهالشینانی فوند بین‌المللی عالم حیوانات فدراسیون روسیه در همبستگی با خواجگی جنگل ولایتی سوخت، جمعیت شکارچیان و ماهیداران شهر کنیبادام و تشکیلات جمعیتی گروه جوانان اوید به حفظ محیط اطراف در حدود جنگلزار توغی شهر کنیبادام نهالخانه تشکیل کرده شد. حدود نهالخانه 1.5 گکتار را در بر گرفته، بعد مطابق شدن نهال درختان با آب و خاک این منطقه در حدود جنگلزار توغی برای برقرار کردن منطقه‌های از سوختار و آفت‌های طبیعی ضرردیده جنگل استفاده کرده می‌شوند. حشری نهالشینانی امروز تشکیل کرده شده. من حالا دیده شده همه این شنونده شده ایستاده‌اند. این نهال‌ها و در آینده باز در اینجا نهال‌های بادام، چوماق، دیگر میوه دهنده ما در نظر داشته شده است که در آینده باز در این نهالخانه شنونده می شود و با اقلیم این شکارگاه وقتی که این نهال‌ها مطابق میشن باز اینها گرفته با دیگر جای‌های شکارگاه شنونده می شوند. از من ویای طبیعی، شمال و دیگر ویا درختان ضرر می‌بینند و از این سوختارهای و ناگهان ویا میشند که این ضرر دیده میسوزند، خشک میشوند. ما مقصدی ما بسیارتر برای هم جاهای باز از نو تشکیل کردن و میوه‌ای که این درختان میوه میکنند برای همچون مواد خوراکی پرنده ها نیز رول مهمی بازند. در روز اول از جانب کارمندان خواجگی جنگل، جمعیت شکارچیان و ماهیداران شهر کنیبادام و اسفره و تشکیلات جمعیتی گروه جوانان اوید به حفظ محیط اطراف 2500 بیخ نهال درختان میوه دهنده خوچ، توت، جگده و قرغوچ شینانیده شد.
چون در این منطقه اساساً حیوانات و پرندگان به کتاب سرخ داخل کرده شده اقامت دارند. برقرار گردیدن عالم نباتات برای مواد خوراک پیدا نمودن جانوران مساعدت خواهد کرد، میگوید رئیس تشکیلات جمعیتی گروه جوانان عاید به حفظ محیط اطراف اکرام محمدوف. در این محل اینجا زیاده از 2000 به نهال شنونده شد. آینده از اینجا گرفته درخت‌های آینده درخت‌ها را اینجا کلانتر نموده بعد حدود چنگلزار به شنونده برای بهتر نمودن حدود چنگلزار سهم خود را گذاشته ایستادیم. آینده البته ما کوشش میکنیم که بعد سهم خود را باز زیادتر لایحه کرده همین طرفی که در کانی بادام یا طرف اشت و مثال جنگلزار جایگیر شده است زیادتر درخت شنونده برای بهتر نمودن محیط اطراف سهم خود را گذارانیم. بنا به معلومات مسئولین برای ضرر ندیدن و نابود نگردیدن نهال‌ها اطراف نهالخانه سیمتور کشیده شده تا آخر همین سال 1500 و در موسم نهالچینانی سال آینده باز 2000 بیخ نهال درختان میوه دهنده چهارمغز، انار، انگور و بادام شنانیده می شود. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان یکی از ساختارهای مهم قدرتی مملکت به حساب رفته فعالیت همه‌روزه کارمندان این نهاد به واسطه با ترتیبات جمعیتی و امنیتی شهروندان روانه گشته است. اما جهت کاهش دادن جنایت و جنایتکاری و آشکارسازی قانونشکنی‌ها کمک جامعه شهروندی به نفع کار می باشد. ادامه موضوع در گزارش خبرنگارانمان از شهر باختر. در تالار مهمانخانه لیواکنتی شهر باختر جهت دستگیری شروع جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی به اصلاحات میلیسیا همایش دایر گردید. در کار آن اعضایان شروع جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی اوید به اصلاحات میلیسیا نزد ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان، نمایندگان شورای جمعیتی در شهر دوشنبه و نمایندگان تشکیلات جمعیتی فیداکور شرکت نموده فعالیت سالانه‌شان را جمع بست و نقشه‌های خویش را برای دوره‌های منبعد معین نمودند. رئیس شورای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی اوید به اصلاحات میلیسیا در نزد ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان لوتی شاهنظرов ضمن برآمد خویش ابراز داشت که مقصد برگزاری این واخوری بررسی برنامه نوی مساعدت جامعه شهروندی به اصلاحات میلیسیا برای سالهای 2021-2025 می باشد. امروز جمع‌بستی سالانه فعالیت شورای جمعیتی چه در نزد ریاست کارهای داخلی و چه در نزد شعبه‌های کارهای داخلی شهر و ناحیه‌های ولایت به انجام رسید. شورای جمعیتی از سال 2015 طبق نظامنامه و طبق فرمان وزیر وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و استراتژی عملی‌گردانی اصلاحات میلیسیا از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت به امضا رسیده است. در کاری همایش گفته شد که هدف تشکیل شورای جمعیتی این است که در 4 سال آینده میلیسیا باید به پلیس تبدیل نام کند. برای عملی گردیدن این هدف اعضای شورا در همکاری با وزارت کارهای داخلی و دیگر سرپرستان فعالیت پرثمر نموده ایستاده است. حاضر استراتژی اصلاحات میلیسیا تا سال 2021 تا 2025 دوام داده شد و ما در همکاری با جامعه شهروندی با تشکیلات سکتورهای دولتی و غیر دولتی و اساس با وزارت کارهای داخلی کوشش میکنیم که تا سال 2025 ما باید که در جمهوری تاجیکستان از میلیسیا به پلیسیا گذاریم. باید گفت که تا امروز بیش از 14 اعضای شورای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی به اصلاحات میلیسیا در 10 شهر و ناحیه ولایت ختلان فعالیت خود را طبق نقشه چهاربینی‌های ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت به راه مانده تاریخ فعالیت یکجایی با جامعه فعال در آشکار نمودن قانونشکنی‌ها سهم می‌گذارند و همکاری میلیسیا را با جامعه زیچتر می‌گردانند. اورید به یادآوری است که این برنامه از طرف تشکیلات جمعیتی فیداکور با دستگیری مالیوی دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه روی کار آمده و فعالیت پرثمر دارد. در مرکز مملکت شهر دوشنبه دور جنبستی آزمون جمهوری فروغ صبحیدانای کتاب است ادامه دارد. در روز نهم این چهاربینی محتشم جمهوری نفران کسب و کار گوناگون شرکت ورزیده از خود مهارت بلند نشان دادند.
баромади ҳар як иштирокчиро наздикону ҳамроҳонашон дар толори алоҳида тамошо карда ва аз рафти саволу ҷавоб миёни дованону довталабон бохабар мегарданд. ин шароит ҳам ба хотири таъмини шаффофият ва дарёфти воқеан истеъдодҳои нодир рӯи даст гирифта шудааст. барои муайян намудани ғолибони имсолаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст ва аз миёни 510 нафар иштирокчӣ ғолибон дарёфту мукофотонида мешаванд. ба хотири соҳибҷоиза гардидан дар ин сабқат хонандагони сину соли гуногун, ҷавонон, кормандони касбу кори гуногун, хулас ҳар нафаре ки ба китобдорӣ ва китобхонӣ бастагӣ дорад талош доранд. аз аввал ман аз адабиёти классикаи тоҷик, муосири тоҷик, аз ҳамаи ҳаминҳо ман аз хурдиам ҳамин меҳру китобхонӣ дар дили ман ҷо буд. аз ҳамаи новобаста аз кадом миллат, халқият, нависандагон ва шоирони классик, муосир, аз ҳамаи онҳо ман мутолиа менамудам ва дар ҳамин ҷо мақсад гузоштам ки бигзор хайку боз як бор худамро дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон бисанҷам ва бисёртар боз ба адабиёти ҷаҳон рӯ биёрам, чи адабиёти ғарб, чи адабиёти шарқ, чи адабиёти рус, бисёртар боз аз онҳо мутолиа намуда малакаи дониши худро боз бисёртар намоям. дарёфти соҳибистеъдодон аз рӯи тамоми номинатсияҳо дар китобхонаи миллӣ идома дошта иштирокчиёни марҳилаи ниҳоӣ аз 3 даври қабли гузаштаву то ба ин ҷо роҳ ёфтанд. дар маҷмӯъ имсол бештар аз 300 000 нафар дар ин тадбир аз саросари тоҷикистон иштирок карда ва аз ин миён арзандаҳо то ин давр расиданд. танҳо пас аз санҷиши ҳамаҷониба аз ҷониби комиссияи ташкилёфта ба донишу малакаи иштирокчиёни даври охирин баҳогузорӣ хоҳад гашт. миёни довталабони шоҳҷоизаи ин тадбир рӯзи 13 декабр озмун баргузор карда мешавад ки талабот нисбат ба дигар даврҳо ин ҷо зиёду саволу ҷавоб ҳам бештар мешавад. ҳоло бошад сабқати зеҳнӣ миёни китобхонони мамлакат дар китобхонаи миллии тоҷикистон идома дорад. ислоҳот дар соҳаи маориф зина ба зина рушд мекунад. вазорати маориф ва илми кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳадафҳоеро мавриди омӯзиш қарор медиҳад ки ҳар кадом афзалиятнок ва калидӣ будани соҳаро бори дигар собит месозанд. гузариш ба низоми таълими салоҳиятнок аз ҷумлаи ҳамин тадбирҳо ба шумор меравад. вобаста ба ин мавзӯъ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 пойтахт семинар машварати директорони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе баргузор гардид. дар доираи семинар машварати директорони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 аз фанҳои гуногуни таълимӣ дарсҳои кушод ташкил карда шуд. ҳайати директорон дар алоҳидагӣ дар ин дарсҳо иштирок намуда бо рафти кори омӯзгорон шинос шуданд. омӯзгорони муассиса аз фанҳои гуногун ҳуқуқи инсон, геометрия, алгебра, биология, забони русӣ, табиатшиносӣ ва таърихи халқи тоҷик дарси кушод ташкил намуда бо методу усулҳои муосир хонандагонро ҷалб намуданд. тавре мушоҳида шуд дар муассиса барои гузаронидани машғулиятҳои фаннӣ шароитҳо фароҳам буда дарсҳо бо истифода аз технологияи муосир ва айёниятҳо сурат мегиранд. дар чунин шароит барои хонандагон низ омӯзиши фанҳои гуногун хеле ҷолибу шавқовар мебошад. бояд гуфт ки таълими салоҳиятнок дар муассисаҳои таълимии кишвар талаботи замон аст ва масъулини соҳа ба он таваҷҷӯҳи махсус доранд. дар баробари ин низоми мазкур омӯзгорону хонандагонро ҳам шавқманд мекунад. ҳамзамон бо мақсади боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шуд ки ҳадаф аз он беҳтар намудани сатҳу сифати таҳсилот, ҷорӣ кардани усулҳои нави таълим ва самаранок истифода намудани соатҳои дарсӣ дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. баъд аз иштирок дар дарсҳои кушод, директорони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе зимни семинар масъалаҳои мавҷударо мавриди баррасӣ қарор доданд. тавре зикр шуд барои ба низоми нави таҳсилот гузаштани муассисаҳои таҳсилоти миёна вазорати маориф ва илм ҳанӯз чанд сол пеш иқдом гирифта буд. зеро таълими салоҳиятнок бо мақсади ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ, маърифатӣ ва касбӣ равона карда шуда барои баланд бардоштани сифати таҳсилот ва омода намудани шогирдони сазовор ва ҳаматарафа инкишоф ёфта нигаронида шудааст.
мактаби санъати ба номи лоиқ шералии шаҳри хуҷанд аз зумраи муассисаҳои фарҳангӣ мебошад ки бобати тарбияи зебоипарастии кӯдакону наврасон ҳиссаи муносиб гузошта барои омода кардани ҳунармандони касбӣ аз синни мактабӣ заминагузорӣ мекунад. натиҷаи заҳмати омӯзгорон ва рағбати таълимгирандагон аст ки хонандагони ин муассиса дар соли равон ширкаткунандаи фаъоли озмунҳои ҷумҳуриявӣ буданд. гузориш дар ин бора. хонандаи мактаби санъати ба номи лоиқ шералии шаҳри хуҷанд замира уронова соли ҷорӣ дар жанри анъанавии номинасияи сарояндагӣ сазовори ҷои дуюм, барандаи ҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳиби диплом гардид. ӯ нозикиҳои ҳунари сарояндагиро аз устодони мактаби мазкур азбар намуда дар озмуни чорбиниҳои сатҳи шаҳрию вилоятӣ фаъолона ширкат меварзад. айни замон дар сарояндагӣ жанри анъанавӣ таҳсил карда истодаам. ман дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда сазовори ҷои дуюм гаштам. ман дар ин озмун аз жанри сарояндагии анъанавӣ иштирок намудам. омӯзгори ман дар ин ҷода Латифова Сабоатхон мебошанд. ташаккури худамро ба омӯзгорам ва директори мактаби санъат Малаева Дилорамхон мерасонам. ман дар оянда мехоҳам ки боз дар дигар озмунҳо иштирок карда номи Тоҷикистони азизро баланд бардорам. машғулиятҳо тибқи ҷадвали дарсӣ роҳандозӣ шуда омӯзгорони устодони санъат ба ҳар як хонанда нозикиҳои ҳунари интихоб намудаашро ба таври мукаммал меомӯзонанд. бино ба иттилои масъулини мактаб, таи солҳои охир таваҷҷӯҳи хонандагон ва волидайни онҳо ба ҳунарҳои сарояндагиву навозандагӣ бештар гардида ҷавонону наврасон дар машғулиятҳо фаъолона иштирок мекунанд. ман дар мактаби санъати ба номи лоиқ шералӣ толи 4 сол боз таҳсил мекунам. ман муаллимаи ман Сафрон Тураевна ёдгоровна мебошанд ки вақте ки ба мактаб омадам маро дастгирӣ карда нозикиҳои рақсро ба ман ёд доданд. дар ҳамин 4 соли таҳсил намудам. ман дар озмунҳои байналхалқӣ дар шаҳрҳои Қирғизистон, Ӯзбекистон берун аз он баромад карда ҷойҳои намоёнро ишғол кардам. дар ҳамин бахшҳо мутахассисони соҳавӣ фаъолият дошта омӯзгорон мунтазам барномаҳои консертии шогирдон ва озмунҳои гуногуни шӯъбавӣ доир намуда ба ҳунару санъати онҳо баҳои сазовор медиҳанд. дарсҳо мувофиқи нақшаи таълимӣ бо истифодаи аёниятҳо гузаронида шуда бахшҳое ки фаъолияташон гурӯҳианд 1 соати дарсӣ, 45 дақиқаи академӣ, бахшҳое ки фаъолияти фардӣ мебаранд 1 соати дарсӣ 35 дақиқаро дар бар мегирад. мактаби санъати ба номи лоиқ шералӣ фаъолияти худро аз соли 1952 фаъолият мебарад ва дар мактаби мо ҳамин соли хониши 2021-2022 602 нафар хонанда таҳсил мекунанд. дар мактаб бештар аз 10 шӯъбаҳо фаъолият мебаранд. ин шӯъбаи фортепиано, шӯъбаи созҳои миллӣ, шӯъбаи назираи мусиқӣ, шӯъбаи тори камонӣ, нафасӣ зарбӣ, шӯъбаи баян аккордеон, шӯъбаи сарояндагии анъанавӣ, шӯъбаи ҳунарҳои мардумӣ, шӯъбаи рассомӣ ва шӯъбаи хореографӣ фаъолият мекунад. боиси фахр аст ки дар ин сол дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман 4 нафар хонандагони мактаби мо ба даври ҷумҳуриявиро хат гирифта 2 нафари аз онҳо ҷои дуюмро ишғол карданд ки аз номинатсияи жанри сарояндагии анъанавӣ ва номинатсияи жанри навозандаи эстрадӣ баромад карданд. Саврина Темирова дар синфи дуюми муассисаи мазкур таҳсил дорад ва ӯ дар даври ҷумҳуриявии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар жанри эстрадии номинатсияи навозандагӣ сазовори ҷои дуюм гаштааст. ман хонандаи синфи дуюми мактаби санъати ба номи лоиқ шералии шаҳри хуҷанд мебошам. устоди ман Бобоев Набиҷон мебошанд ва ман асбобҳои зарбиро менавозам. дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҷои дуюмро ишғол намудам.
мехоҳам ба ташкилкунандагони ин озмун сараввал ба президентамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии санъаткорон миннатдории худро баён кунам. Дар оянда мехоҳам ба консерваторияи дохил шуда навозанда шавам. барои дар сатҳи зарури доир гардидани машғулиятҳо омӯзгорони соҳибтахассус ва ҳунармандони соҳибтаҷриба нозикиҳои ҳунари сарояндагиву навозандагӣ ва санъати тасвириро ба хонандагон омӯзонида муҳассинини мактаби санъат дар чорабиниҳо ва озмунҳои сатҳи вилоятии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок кардаву борҳо сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштаанд. садама дар Мексика наздики 50 кушта бар ҷой гузошта.